Dobro večer Beograde, dobar dan Toronto. Video sastanak organizovan je na inicijativu gospodina Šarčević Slavka Šarca, koji je pokretač, organizator humanitarne organizacije za nevidljive heroje. Šarčeviću... Red na mene. Red na. Dobro. S kojim ciljem, kako je sve ovo nastalo i koji je cilj ove organizacije? Pa evo ovako, pomaže Bog, dobro došli, dobar dan i dobro vam večer, isto sa koje ste strane Atlantika. Pre svega pozdravljam naše goste u studiju Ras televizije u Beogradu, gospodu generale Delića i Stupara i gospodina pukovnika Kapora. Hvala vam što ste našli vremena i volja da nam se pridružite. Naravno, pozdravljam i sve vas koji pratite našu tribinu video putem. Nemam trenutno u vidu to ko je uključen i ko nije, ali po našim prijavama sa nama bi trebali da budu njegova ekscelencija, ambasador Bosne i Hercegovine u Kanadi iz redova srpskog naroda, gospodin Marko Milisav. Pretpostavljam da je tu i glavni konzul Republike Srbije u Kanadi, gospodin Vasilije Petković. I mislim da je tu takođe bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Poljskoj, gospodin Zoran Skenderij. Naravno, prate nas predstavnici različitih srpskih organizacija i udruženja, naši prijatelji, donatori, sponzori. Ja vam se svima najljepše zahvaljujem na učešću. Vašim učešćem postali ste i deo akcije Drijana nas spaja. Ove godine kroz tu akciju pomažemo porodice i veterane Alavanja Darka, bivšeg pripadnika Vojske Jugoslavije, i Eleković Milana, pripadnika Vojske Republike Srpske. Više o njima, više o akciji i više o načinu na koji možete pomoći možete naći na elektronskim stranama zanevidljiviheroje.org. Ja vas pozdravljam kao domaćin u ime organizacije Zanevidljive heroje iz Toronto, ali u isto vremeno i u ime organizacije Udruženja prijatelja 72. specijalne brigade iz Beograda, na čelu koje je pukovnik Kapor, koji je evo danas i naš domaćin u Beogradu, a u isto vreme i deo panela u današnjoj tribini. Cilj organizacije za nevidljive heroje je pomoć poginulim, ranjenim, socijalno i zdravstveno ugroženim srpskim veteranima iz ratova 90-ih na svim srpskim prostorima. Naš drugi cilj je gajenje i njegovanje kulture sjećanja na ličnosti i događaje iz naše prošlosti. Upravo ta dva cilja su poveznica i temelj saradnje sa 72. specijalnom brigadom, Udruženje 72. specijalne brigade, čiji sam sa ponosom član. I tokom naše saradnje, bratske saradnje, tokom 3 godine pomogli smo 8 porodica. Renovirali, pomogli pri pomoći, znači, oko životnih potreba, liječenja, a našli smo i načina da posredujemo i u školovanju 6 dece, čiji su roditelji iz redova boračke populacije. Ovo je dobar vid saradnje, mislim da naša saradnja to pokazuje i dokazuje između otadžbine i nas u rasejanju. Na lokalnom nivou ja nikad ne propuštam da pomenem saradnju između 3 organizacije, Srbi za Srbe Kanada, Mali svijet Kanada i Zanevidljive heroje. Mi se međusobno ispomažemo ovde u Kanadi, bez obzira ko inicira akciju i ko je nosilac akcije. Ova današnja akcija nije izuzetak. Upravo je Mali svijet Kanada kroz svoje
kroz svoje akcije i kroz svoje ciljeve sponzorisao 6 djece koje sam malo prije pomenuo. Važno je za vas sve koje nas pomažete i kroz različite vidove podrške, da znate da 72. specijalna brigada, udruženje 72. specijalne brigade nije samo pasivan posrednik i nadglednik radova u našim akcijama. Kroz svaku našu zajedničku akciju oni gdje mogu i koliko mogu pomažu financijski, MOV-om, dakle fizičkim radom, izlaskom na teren, uključivanjem lokalnih samouprava, privatnika, radnih organizacija, pa i ministarstva Republike Srpske ili Srbije, kad i gdje je to moguće. Svaki vaš financijski, humani i moralni ulog, nošen na talasu patriotizma, dobrano je uvećan i stiže dobrano uvećan do sela, gradova, porodica i veterana kojima je on i namenjen. Ja sam vrlo ponosan na to. I na kraju, pre nego što predam reč pukovniku Kaporu, dozvolite da samo parafraziram misao koja kaže: sve što se deli ostaje manje. Samo ljubav, humanost i patriotizam kad se deli postaje veće. Mislim da ova misao patrijarha Pavla, koju sam ja malo parafrazirao, najbolje pokazuje ono što pokušavamo i danas da uradimo svojom akcijom. Pored mene, za kraj, htio bih da se zahvalim tehničkoj ekipi ovdje kod nas u studiju u Torontu, tehničkoj ekipi u studiju Raz televizije u Beogradu, koje nose na svojim leđima ovaj čitav program. Pored mene su moja dugogodišnja prijateljica, novinar, vlasnik novina iz Toronta, Ivana Đorđević, i moj prijatelj i patriota Rade Aničić, koji će svojim iskustvom i znanjem koje nadmašuje moje u ovakvim situacijama pomoći da se ova naša tribina odvija onako kako smo zamislili. Pukovniče, dolazi. Pomaže Bog, braćo i sestre, koliko god vas ima, a nadam se da nas ima dovoljno. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da budem domaćin u Beogradu ovakvog jednog lepog druženja, koje će, nadam se, dati i lepe rezultate. Ovo naše druženje i saradnja nevidljivih heroja i prijatelja 72. specijalne brigade već 4 godine uspješno se razvija, svaki danom sve jače i jače i sa sve većim i boljim rezultatima. Ono što smo radili odzvanja i ovdje sada mnogo lakše i mnogo brže uspijevamo da sređujemo stvari. Drugo, veliko mi je zadovoljstvo što danas pored sebe imam ovako dva velika imena, dva velika čoveka koji su za Srbiju i srpski narod učinili jako puno. Već ste rekli, znači sa nama su general Božidar Delić, čuveni komandant 549. brigade, koja je bila na najtežim pravcima tokom NATO agresije na Kosovu, dugogodišnji poslanik u Narodnoj skupštini i u jednom vremenu i potpredsjednik Skupštine. I drugi naš večerašnji ovdje gost je general Milorad Stupar, prvi komandant 72. specijalne brigade i osnivač, posle toga član vrhovnog štaba u toku NATO agresije, a sada predsjednik Saveza udruženja boraca Srbije, SUBOS-a, organizacije koju smo tek prošle godine organizovali sa idejom da probamo ujediniti što veći broj boračkih organizacija u jednu celinu i tako ih osnažiti. Nadam se da će ova tribina biti interesantna, da će ljudi biti zainteresovani za ono što ćemo pričati
i nadam se da će naša saradnja i dalje biti kvalitetna i sve bolja i bolja. Izvolite. Hvala. Generale Deliću, vi ste bili na Kosmetu 1999. godine i ono što je bilo zanimljivo da čujemo vaš pogled posle 20 godina na sve to što se desilo, a pogotovo na moral naših boraca tog doba. Način na koji su se borili, način na koji su branili domovinu i način na koji su prošli kroz sve to. Kako to sad izgleda posle 20 godina? Pomaže Bog i pozdravljam sve naše prijatelje i sve koji gledaju ovu našu emisiju. Ja smatram da su ovakve emisije i ovakva druženja mnogo važna, jer za nas ovdje u Matici važno je kada znamo da naši ljudi koji se nalaze širom sveta razmišljaju i o tim teškim danima od pre 20 godina, ali također i pružaju nesebičnu pomoć i pomažu koliko je to moguće, jer posebno mi se dopada i sam naziv za nevidljive heroje, jer mi smo u tim 90. godinama upravo imali mnogo nevidljivih heroja i mi na ovakav način praktično neke heroje predstavljamo javnosti. Ja sam rođen na Kosovu i Metohiji i 1995. godine sam došao za načelnika štaba 549. brigade. Tako da do tih velikih problema koji su nastali 1998. godine, ja sam već dugo vremena bio u toj brigadi, upoznao njezine starešine, učestvovao u obuci, ali isto tako i u opremanju brigade. Kada su 1998. godine počeli ti problemi, mi smo bili apsolutno spremni i učestvovali smo u svakom događanju i pomoći 53. odnosno 55. graničnom bataljonu, jer to su oni naši vojnici koji su se nalazili na karaulama, a koji su bili u zoni odbrane moje brigade i za koje sam ja na kraju krajeva bio odgovoran i po pitanju njihovog materijalnog snabdevanja, discipline, ali isto tako i po pitanju pomoći kada neke veće terorističke grupe pokušaju da pređu državnu granicu. Tako da prva velika borba za koju se zna, iako je borbi bilo mnogo i pre toga, je oslobađanje Orahovca. To je jul mesec 1998. godine. Šiptari su 17. jula u popodnevnim časovima zauzeli taj grad, želeli da pokažu svoju snagu, a mi smo 19. jula ih proterali iz grada, naneli im velike gubitke i ponovo vratili taj grad pod našu kontrolu. Posle toga je doneta jedna odluka na nivou vrhovne komande da se na Kosovu i Metohiji sprovede protivteroristička operacija u 5 faza. I ona je provedena na Kosovu i Metohiji i završena je prvih dana oktobra. Odmah da vam kažem da su pritisci međunarodne zajednice tokom celog tog perioda postojali, posebno u septembru mesecu, kada nam se neposredno pretilo bombardovanjem i gde smo praktično morali da do kraja septembra završimo sa protivterorističkim operacijama. Tako se postepeno stvarao i gradio moral kod običnih vojnika, jer u tim borbama učestvovali su samo vojnici koji su se nalazili na odsluženju vojnog roka, a u sastavu policije bio je redovan sastav policije, njihove specijalne jedinice, ali se ipak kod njih nalazio i jedan broj rezervista. U oktobra meseca došla je misija OEPS-a.
naša očekivanja od te misije nisu bila ispunjena. Ona kao da je došla na našu teritoriju da vrati u život ponovo terorističke snage i bez obzira što je u toj misiji bilo na nižim nivoima i dosta poštenih ljudi, ipak oni koji su bili ključni, koji su vodili misiju, bili su tu po zadatku, bili su naklonjeni teroristima i mi smo već krajem decembra imali situaciju da sve pozicije, položaje na komunikacijama koje je napustila vojska, da su ih ponovo preuzeli teroristi. Imali smo oko 30 borbi, većih i manjih, u 1998. godini. U 1999. godinu također ušli smo u jednu vrlo složenu situaciju gdje su naše jedinice i MUP-a i vojske imale zadatak jedne da praktično čuvaju teritoriju i komunikacije, a moja brigada je ključno imala zadatak da sa svoje neke 4 borbene grupe koje su se nalazile u graničnom pojasu štiti oko 150 km državne granice prema Makedoniji, 60 i oko 90 km prema Albaniji. Na samoj graničnoj liniji nalazili su se karaule i ova 2 granična bataljona, 53. i 55. ali u jednom delu su se nalazile i delovi mojih jedinica. Negdje u aprilu je otpočela, 9. aprila je otpočela ta kopnena agresija napadom na karaulu Košare. Na našem pravcu u to vrijeme bilo je samo pokušaja unošenja naoružanja i pokušaja ulaska grupa od možda jačine 10 ljudi, pa nekad i do jačine i nekoliko stotina. Na mom pravcu, konkretno na Paštriku, najintenzivnija borbena dejstva počela su negdje pred kraj maja. Tačnije 26. maja. Karakteristika tih borbenih dejstava je bila da su u njima, u njihovom planiranju, u njihovom učešću i u komandovanju otvoreno po prvi put učestvovale NATO snage. To o čemu ste vi govorili, znači moral boraca, moral toga običnog vojnika, je nešto što naš neprijatelj nije uzeo u obzir, nikada nije razmišljao na taj način, jer njihovi planovi su bili da za 5 dana se praktično skrši otpor Savezne Republike Jugoslavije i da jednostavno naša vojska kapitulira. Ono što je karakteristično, da su naši ratni planovi bili jako dobro napravljeni, da smo dobro procenili neprijatelja i način njegovog dejstva, čak mogu slobodno da kažem, sa verovatnoćom od 90 do 95%. On se je ponašao onako kako smo mi predvideli u našim ratnim planovima, tako da mere koje smo preduzeli, one su bile poznate svim nivoima našeg starešinskog kadra u onoj meri koliko je to svakome od njih bilo potrebno da uspešno izvrši svoj zadatak. Mi smo u aprilu mesecu, očekujući da će kopneni napad ipak morati da krene preko jedinog operativnog pravca, to je taj Drimsko-Kosovski operativni pravac koji vodi od Prizrena preko Suve reke ka Prištini. Mi smo izvršili mobilizaciju naših snaga, u naše redove došao je i veliki broj dobrovoljaca, tako da kopneni napad na planini Paštrik mi smo dočekali otprilike sa oko 14.000 boraca. Među tim borcima bilo ih je iz svih srpskih zemalja,
bilo je i stranaca, među njima najviše Rusa, i oni su gotovo svi bili oficiri sa velikim ratnim iskustvom. Sam njihov dolazak već krajem marta i početkom aprila mnogo je značio za moral naših boraca. Mi smo znali da smo kao država sami, da smo praktično okruženi sa neprijateljskim državama, jer ja nikad ne kažem da nas je napalo 19 zemalja. Da, to je bilo 19 NATO zemalja, ali i svi oni koji su dali svoju teritoriju, a to su sve susedne zemlje, oni su svi učestvovali u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Moral naših vojnika, posebno vojnika koji su tu bili i 98. i 99. godine, je bio nešto što je u svakom slučaju za priznanje. To je nešto na čemu treba praktično da se i naredne generacije obučavaju, a to je moguće upravo kada se što češće govori o Paštriku, o Košarama i o tim mladim momcima koji nisu dozvolili da neprijatelj ovlada maltene ni sa jednim delom naše teritorije. Mi smo na planini Paštrik doživjeli ono što mislim da možda nije doživjela nikada ni jedna brigada u istoriji. Jednovremeno smo bili napadnuti, znači, sa zemlje, a iz vazduha sa svim vrstama avijacije, od lovačko-bombarderske, od taktičke bombarderske avijacije i na kraju krajeva od strategijske avijacije NATO pakta, odnosno to su ipak bili samo strategijski avioni Sjedinjenih Američkih Država. Doživjeli smo 24 ona tepih bombardovanja. Doživjeli smo da se ponekad iznad te planine Paštrik, koja nije toliko ogromna, ona je visine oko 2000 metara, a negdje 6 do 7 kilometara taj njezin greben, da se jednovremeno nađe po 15-16 aviona A-10 koji traže, pronalaze ciljeve i bombarduju. U jednom filmu koji je snimljen prošle godine ovdje od strane Ministarstva odbrane i RTS-a, postoji jedna konferencija za štampu na kojoj potparol NATO pakta kaže: juče smo na Paštriku imali 150 borbenih naleta. I onda govori o tome koliko su uništili ciljeva, pa onda govori o tome Wesley Clark, pa na kraju krajeva govori i neko pilot aviona B-52. Ja obično ljudima kažem, jeste to njihova konferencija za štampu, da su oni svakog dana uništavali toliko koliko su govorili, pa na tom Paštriku više ne bi ostao ni jedan naš vojnik. A tog dana od nekih 70-80 ciljeva koji oni kažu da su uništili su nam samo 2 cisterne za vodu. Znači, moral vojnika tokom svih tih dana teškog bombardovanja i svega ostalog bio je na jednom izuzetnom nivou. Imali smo čak probleme da oni koji su lakše ranjeni, da ih otpremimo u bolnice jer nisu htjeli da napuste svoje ratne drugove. Ili imali smo onih koji, kada im je ukazana lekarska pomoć, ponovo su se vraćali na planinu Paštrik da se priključe svojim drugovima. Ako bismo u budućnosti imali tako motivisanu vojsku, da kažem vojsku sa takvim moralom, ja nikada ne bih brinuo za bezbednost naše Srbije. Hvala generale. Pa bitka na Košarama, kažu neki, da će biti proučavana u svim vojnim akademijama iz mnogih razloga. U kojoj mjeri
to što se desilo na Košarama zvoni među nama Srbima danas i pogotovo taj moral, ta snaga, taj borbeni etos koji je tada pokazan, u kojoj mjeri će biti i jeste implementiran danas u našoj vojsci i među Srbima? Pa, odmah posle rata pojavila se jedna grupa boraca, vojnika, običnih, koji su se borili na Košarama i oni su napravili jednu organizaciju koja se zvala Branioci otadžbine. I oni su prvi počeli da govore o tome. Međutim, evo informacije od juče i od prekjuče da se snima igrani film o Košarama. Ovaj dokumentarno igrani film koji je snimljen prošle godine i prikazan prošle godine, na YouTube-u je već videlo, ja mislim, 4.200.000 ljudi. O tome se piše, o tome se govori, ima mnogo tribina i to je važno. Mislim da sa tim treba da se nastavi i da se to dalje promoviše. Kako ovde, kod nas u Srbiji, ali je isto tako važno da i naši ljudi u dijaspori znaju kako se ponašala ta naša mladost. Jer na Košarama, iako je bilo i poginulo na kraju krajeva i dosta starešina, ipak u svim tim borbama ključnu ulogu je odigrala ta mlada generacija, vojnici na služenju vojnog roka. Bilo je super. Vraćanje tradicijama slavnih predaka jeste jedan od osnovnih ciljeva Saveza udruženja boraca Srbije, na čijem ste vi čelu. Upravo se završilo 75 godina od proboja Sremskog fronta. Šta su glavni zaključci održanog naučnog skupa srpskih boraca na Sremskom frontu i da li smo izvukli neke pouke iz toga? Pomaže Bog, ja vas pozdravljam. Zahvaljujem se da mogu da govorim o jednoj temi koja je još i dan danas, posle 75 godina, otvorena u srpskom društvu, u srpskom narodu. Radi se o Sremskom frontu. Prvo da kažemo da je ovo 75. godišnjica od pobede antifašističkih snaga. U toj borbi srpski narod je dao veliki doprinos i platio to velikim gubicima. Malo ljudi u našem narodu zna da je srpski narod držao samostalno deo fronta prema Trećem rajhu. Front se kretao od Baltika do Jadrana, a deo fronta je u većini držala Jugoslovenska armija, odnosno u njoj je bila većina srpskog naroda. Projekat koji smo mi radili u Subošu nije ulazio u dileme da li je Sremski front najveća pobjeda Jugoslovenske armije ili je to bila klanica za neobučenu srpsku mladež. To moramo pitanje ostaviti istoričarima koji nisu ideološki i koji nisu partijski. Projekat se spustio na nivo pojedinačnoga. Kakav je bio srpski borac na Sremskom frontu? Kakva je bila mobilizacija? Kakva je bila obuka? Kakav je bio način dejstva i upotrebe srpskog borca na Sremskom frontu? Kakav je bio borbeni moral? Kako je bilo pozadinsko obezbeđenje sa težištem na sanitarskom obezbeđenju i kakvi su bili gubici? Mi smo na naučnom skupu dokazali da u savremenim borbenim uslovima u 21. veku nije ništa tako sigurno kao što su sigurni gubici neobučenih i neopremljenih vojnika. Ako smo 45. godine imali tolike gubitke kod srpskog naroda na Sremskom frontu u takvim materijalno-tehničkim uslovima, kakvi će biti gubici 2025. godine ako ponovo moramo izići na front, ali sada u težim uslovima, sa jačim materijalno-tehničkim faktorom i sa savremenijim naoružanjem. Na osnovu toga smo poslali poruku državnom i vojnom rukovodstvu pod hitno vratiti
redovno služenje vojnog roka u Srbiji. Jer nije dovoljno vršiti nabavku savremenog modernizovanog naoružanja. To naoružanje mora da ima drugu dimenziju, da ga zna srpski borac upotrebiti. Mi, nažalost, u Republici Srbiji trenutno imamo vojsku koja ima iskusne starešine, vrši se i nabavka određenih sredstava, ali znate, ratnu vojsku sada čine treće pozivci. Mi moramo se hitno vratiti na ovo što je rekao general Delić, na mlade ljude, na ljude koji znaju šta je domovina i koji znaju šta je Srbija. Eto, toliko oko Sremskog fronta. Pukovniče Kapor, pitanje za vas. U našoj tradiciji je odlazak u vojsku uvek bio neki poseban događaj. Odatle je ona naša pesma Rado Srbin ide u vojnike. Da li je to još uvek tako i koje su vaše impresije i vaše saznanja o tome? Pa jeste. Mi, iako evo sad će za koji dan biti 10 godina kako nemamo redovno služenje vojnog roka, i dalje je vojska ubjedljivo među najcenjenijim i najpriznatijim institucijama u državi. U svim istraživanjima koja se sprovode, vojska uvijek dobija od 80 do 85% poverenja građana. Vojska takva kakva jeste mala, ona je pokrila celu teritoriju i na celoj teritoriji i građani gdje god se vojska pojavi su vrlo spremni na saradnju sa vojskom. Odziv na dobrovoljno služenje vojnog roka koje je trenutno dozvoljeno ovdje je veliki i broj onih koji žele dobrovoljno da služi je veći od onoga što država trenutno ima mogućnosti da uradi. Drugo, taj odnos prema vojsci se pokazuje i time što je broj kandidata na vojnim školama, srednjim i vojnim akademijama u zadnjih 10 godina višestruko povećan. Mi smo imali jedno vreme izuzetno slab odziv za vojne škole i vojne akademije. Mladi ljudi nisu odlučivali se da idu u vojsku, međutim to je sada ozbiljno promijenjeno i taj broj kandidata koji se prijavljuje za vojne akademije je značajno veći. Tu moramo napraviti još jednu malu razliku. Odnos u malim sredinama, u manjim gradovima je značajno bolji, dok su u velikim gradovima zbog delovanja velikog broja i tih nevladnih organizacija i tih nekih pokreta koji su protivnici vojske i tako dalje. Drugo, u velikim gradovima imate dosta narkomanije, alkoholizma i ovih drugih pojava koje nisu za prigodne. I onda se omladina u tom delu u velikim gradovima manje interesuje za vojsku i to. Ali u celini je interesovanje i dalje sasvim solidno i posljednje ispitivanje koje su radile nezavisne institucije je 74% građana reklo pozitivno da bi želeli da se vrati vojska. Samo 12% je bilo protiv i ostali su bili neopredeljeni. Znači, jako visoki procenat stanovništva smatra da treba da se vrati. Po vašem mišljenju, kako popularizovati vojni poziv? Očito iz izlaganja generala Stupara i zaključaka sa naučne konferencije o Sremskom frontu, jedan od zaključaka je svakako da je očekivano, da se mogu očekivati veliki gubici u vojsci koja nije pripremljena i dovoljno obučena. Koliko je taj povratak služenja vojnog roka realan u ovom trenu
i da li imamo mi preduslove da se to ostvari u neko dogledno vreme? To je sad dosta pitanja. Prvo, popularizovati vojsku na mnogo načina ima. Znači, prvi način popularizacije vojske jeste da postojeću vojsku dobro opremimo i da dobro obučimo i da ona bude snažan oslonac i jedan garant mira i bezbednosti, da to građani vide. To se sada posljednjih godina itekako osjeti. Drugo, standard svih pripadnika vojske mora da bude podignut na jedan bolji, veći nivo, da oni budu zadovoljni, da izbor i oficira i vojnika profesionalnih bude što bolji. Drugo, kad napravite tako jednu vojsku, već ste napravili jedan dobar preduslov da se to radi. Druga stvar je ovo što mi radimo. Negovanje tradicija, očuvanje sećanja i sve ostalo. Znači, kroz sve te aktivnosti koje rade i udruženja i mora i cela država, neophodno je da se stanovništvo, a pre svega mladi, edukuju, da se upoznaju sa istorijom, sa najvažnijim događajima, da ne pričaju o termopilskom klancu kad već imamo naše košare koje su pandan tome, i kad to napravimo da to bude prihvatljivo omladini, da omladina želi da dođe na te naša dešavanja, na te naše manifestacije, kada to prilagodimo, što ja kažem, sadašnjoj Android generaciji koja sve hoće na telefonu i sve hoće odmah, onda ćemo popularizovati vojsku i prihvatit će to narod bez problema. Drugo pitanje je sada pitanje za državu. Koliko je realno tu? Država trenutno ima veliki problem da vrati služenje vojnog roka. Služenje vojnog roka nije ukinuto, samo je naredbom Skupštine obustavljena obaveza tu. Da bi se sada vratilo služenje vojnog roka, potrebno je obezbediti pre svega materijalne uslove. Mi smo veliki broj kasarni prodali. Tu nema više kreveta, nema kaseta, nema pušaka, nema sredstava za obuku i svega ostaloga. Znači, to je jedan deo. Drugo, procjene su da bi trebalo gotovo prilike oko 80% sadašnjeg budžeta bi trebalo dati samo za služenje vojnog roka. Jer nama je kontingent otprilike oko 30.000 godišnje mladih muškaraca stasava za vojsku. To je jedna ozbiljna cifra koju treba... Političko rukovodstvo je već nekoliko godina, zadnje 2 godine, ističe u svojim programima da ideja o vraćanju vojnog roka je tu negdje prihvatljiva i traži se da se to ubrza i da se uradi. Kako će ići, koliko će biti prilike da se obezbede taj novac, vidjet ćemo. Ono što mi smatramo jeste da nije samo pitanje materijalne tu. Tu treba i da se obezbedi veliki broj starešina koji će obučavati te ljude. Drugo, moraju se izmijeniti planovi i programi. Ne mogu se mladići 21. veka naviknuti na jedan internet život i tu obučavati po programima koji su iz polovine 20. veka. Znači, sve se to mora prilagoditi i doterati, ali moja želja i moje razmišljanje je da bi bilo realno da se u narednih 1-2 dana krene sa vraćanjem redovnog služenja vojnog roka. Hvala, Pukovnić. Pukovnić, ako mogu jedno pitanje, u kojoj mjeri je vojska naša trenutno tehničko i tehnološki opremljena sa, najvišim i najboljim sredstvima koja stoje na raspolaganju? Ne mislim na oružje, koliko mislim na pitanje računara, pitanje obrazovanja u samoj vojsci. Dakle, u kojoj mjeri imamo dobre stručnjake u vojsci koji mogu da se nose sa zahtjevima 21. vijeka i novim oružanim potencijalnim sukobima koji neće biti kao što su bili prije 50 godina. U svakom slučaju, mi smo imali ustanove kao što je recimo Vojno-tehnički institut koji je nekad
i projektovao, znači naoružanje, projektovao sisteme, odlučivao o tome koji sistemi koji se proizvode u svetu su najpogodniji da bi bili uvezeni u našu zemlju ili da bi kao licencno bili proizvođeni u našoj zemlji. Nažalost, još u vreme Tadića taj institut je u jednom danu izgubio 600 stručnjaka. Tako da on postoji još uvijek postoje stručnjaci, ali više ne kao nekad u svim oblastima. Međutim, mi smo i u Skupštini i u drugim kontaktima sa ministrom odbrane razgovarali da kada već nemamo takve mogućnosti kakve smo nekad imali u vojsci i koje se ne mogu preko noći ponovo vratiti, da bi u mnogo većoj meri morali da se uključe naši univerziteti, naši fakulteti, instituti njihovi, da dobiju određene projekte, odnosno projektne zadatke od vojske i da rade na tome. Isto tako da pojedine firme, jer mi imamo pojedinih privatnih firmi koji su u nekim oblastima uspjele i prate svetske tokove, da i te firme dobijaju projektne zadatke, da se ne bave samo proizvodnjom za izvoz, već da prilagođavaju svoju proizvodnju, ali i svoje projekte potrebama i na osnovu zahteva koje im daje naša vojska. Evo, danas se govori mnogo o bespilotnim letjelicama. Mi imamo ovdje u Beogradu firmu mladih ljudi koji godinama rade na bespilotnim letjelicama, koji su čak neke delove izvozili u druge zemlje koje proizvode bespilotne letjelice i koje su učestvovale čak i u nekim sukobima koji još traju. Znači imamo u dosta oblasti, imamo ljude, imamo i taj podmladak, ali na tome baš mora mnogo više da se radi. Jer recimo, evo iz te firme kažu da nisu imali kontakte sa vojskom, ali na drugi, sad opet imali su kontakte sa Jugoimportom, SDPR-om, koji opet radi za vojsku, tako da, ali vojska je ta koja treba da da praktično taktičko-tehničke zahteve i našoj privredi, ali i našim univerzitetima, njihovim institutima, kako bi se nadomestilo ono što je nekad radio sve vojno-tehnički institut, a koji sada i zbog, da kažem, kadrovske te problematike, zbog mnogo smanjenog broja ljudi, ne može kao nekad da odgovori na sve potrebe vojske. Govori se o zakonu o veteranima. Da li je konačno donet da li je stupio na snagu i da li smatrate da će s ovim zakonom konačno biti rešeni bar neki problemi veterana i u kojoj meri će to biti bolje? Pogotovo što znamo da su neke stvari vezane za materijalnu stranu i kad se donese zakon, koliko je realno očekivati i šta će se moći da se promeni s njim kad bude bio donesen? Dobro pitanje. Napokon, posle toliko godina, donešen je zakon o borcima u državi Srbiji koji stupa na snagu od 1. januara. Trenutno se u ministarstvu razrađuju podzakonska akta gde učestvuje i Savez udruženja boraca Srbije i gde pokušavamo da popravimo neka rešenja koja su data o zakonu. Prvo da budemo načisto. Zakon nam je trebao i zakon smo dobili. Da li su boračka udruženja zadovoljne sa zakonima? Nisu. Radit ćemo na popravci. Ali šta je najbitnije za boračka udruženja i za borce? Napokon ćemo se prebrojati. Znači, prvi zahtev je da dobiju borci boračke legitimacije.
na osnovu čega će dobijati određene prednosti i pogodnosti u državi Srbiji. Boračka legitimacija, da znamo napokon koliko nas ima. Sa rješenjima o ratnim vojnim invalidima smo veoma zadovoljni. Ima dosta poboljšanja i mislim da smo tu kategoriju boraca za sada rešili. Ali nismo rešili pitanje čistoga borca. Zakon nam daje mogućnosti da u saradnji sa lokalnim zajednicama rešavamo pitanje boraca, pre svega njegov socijalni status, zdravstveno osiguranje, a i brigu za porodice. To i tu saradnju sa lokalnim zajednicama mora se raditi sa udruženjima. Znači, udruženje boraca iz određene regije, iz određene brigade mora u kontaktu sa lokalnom zajednicom da pruži napokon brigu o borcima koji su već sada u poodmaklim godinama. To su već ljudi preko 50 godina i imaju određene probleme. Zakon nam je dao mogućnost, moramo ga ispoštovati, ali moramo se i dalje boriti da određena rješenja koja nisu obuhvaćena ovim zakonom nametnemo državi da nas prepozna. Jedan od zahteva kako ćemo se nametnuti državi je Savez udruženja boraca Srbije. Recite mi od tih stvari koji se zakon donese, da li možete neki primjer da nam kažete šta je već, na čemu je već krenulo da se radi i da li ima nekih rezultata, koliko god su minimalni, i kako se uopšte, koji su vaši utisci u tim lokalnim regionima, kako se to realizuje? Da li ima problema? Ako mi dozvolite da se spustim na jedan običan projekat koji se zove Saborci ne zaboravljaju. Taj projekat Saborci ne zaboravljaju rešen je prije jedno 20 dana u opštini Kula. Radi se o konkretno jednom vodniku koji je poginuo baš na Košarama, nosiocu ordena za hrabrost. U saradnji sa lokalnom zajednicom, znači opština Kula i Savez udruženja boraca Srbije i Fond Srpski borac, Fondacija Srpski borac, uradili su sljedeće. Prvo smo kompletno renovirali kuću vodnika Marinkova, pokojnoga, ne onako dobro kako bi bilo da je ostao živ, ali smo renovirali. Napravili smo spomen česmu na dečijom igralištu sa tablom koja govori o heroju vodniku Marinkovu. Nametli smo uslove da se ulica u kojoj je živeo vodnik Marinkov nazove po njegovim imenom. Dalje u saradnji sa lokalnom samoupravom rešili smo pitanje otkupa stanova za borce u opštini Kikinda Kula. I treći zadatak, uspeli smo da u gradskoj strukturi opštine Kula nađemo prostor za spomenike borcima poginulim 90. godina. Taj projekat, Saborci ne zaboravljaju, je pilot projekat kako ćemo dalje raditi u idućim godinama. I posao za sestru. Molim? I posao za sestru Marinkova. Tako je. Da ubacujem da smo rešili pitanje zaposlenja sestre od vodnika Marinkova. Eto. Hvala. Pukovniče Kapor, uz svaka najbolja namera i težnje i pokretanje državnog aparata da ide u jednom određenom smeru, iziskuje vreme i neku vrstu inercije dok se sve to pokrene. U međuvremenu čujemo jedan dobar, izvestan primjer kako pomoći ljudima na terenu. Ja znam da udruženje 72. specijalne brigade ima svoje vlastite projekte koje, ja mislim, možda i nedovoljno ljudi poznaje. Možete li reći šta to 72. specijalna poduzima u cilju pomoći ne samo porodicama, već i u gajenju kulture sjećanja na određene događaje koji su bitni za i samu brigadu, ali i za čitav srpski narod? Pa ja volim da mislim da Udruženje prijatelja 72. specijalne brigade ide u korak sa vremenom. Mi pokušavamo da negovanje tradicija
pomjerimo iz onog šablona koji je do sada bio uvriježen ovdje. Dešava se neki događaj, borci se skupe, iznesu venac i odu pred spomenik, položi i to je završena priča. Tu se skupi 10-15 boraca, ljudi i to završi tako i oni računaju da je događaj obeležen. Mi ne želimo takvu vrstu obeležavanja jer smatramo da se na taj način ne radi prava vrednost, ne neguje se tako tu. Mi smo pre 2 godine imali 100 godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu. I onda smo razmišljali kako da obeležimo tu 100-godišnjicu. 100-godišnjica je jednom. I organizovali smo vožnju biciklima od Soluna do Beograda. I onda su rekli, čekajte, a šta je motiv? Zašto bicikli? Zašto specijalci? Zašto tu? A kad smo im rekli da su u Prvom svjetskom ratu u stvari postavljene osnove i prve naredbe o formiranju specijalnih jedinica, upravo tada u proboju Sremskog fronta, drugo, da su u Prvom svjetskom ratu... Solunskog fronta, da. Da su u Prvom svjetskom ratu postojale velosipedske jedinice, da su određene jedinice bile na biciklima tu. Onda su svi bili iznenađeni. Mi smo na tom putu, nas 15 je vozilo od Soluna do Beograda, na tom putu smo obišli 20 grobalja, nekih memorijala i spomenika. Neke od njih smo očistili, uredili, jer su bili potpuno zapušteni tu. Veliki broj televizija, novina nas je pratio. Ogroman broj mladih ljudi je preko društvenih mreža svakodnevno bio sa nama tu. I kad smo došli u Beograd, ispred Skupštine, pošto se tamo nalazi osmatračnica sa Kajmakčalana, znači upravo ona prava, tamo gdje je najveći proboj počeo, tu smo završili ispred te osmatračnice. 99% Beograđana tu gomilu kamenja ne prepoznaje, ne zna šta je. Ali, posle naše ove akcije, koja se zvala Stazama Solunaca slobodni sinovi, koja se može još uvijek naći na internetu, ta priča je promenjena. Sada su mnogi čuli da ta gomila kamenja nije obična priča. Isto tako smo prošle godine, nas 13, otišli na Elbrus, najveći vrh Evrope i Rusije, i odneli jedan pano koji je bio 3 metra sa 1,5 metra sa slikama svih poginulih u specijalnoj brigadi. Naravno, slikali smo se kod nas, mediji su to propratili. U Rusiji smo bili fenomenalno dočekani. Svi koji su čuli na koji način obeležavamo i koliku pažnju posvećujemo tim našim poginulim drugovima, bili su oduševljeni i vrlo rado su nas primili. To je način na koji mi smatramo da treba u ovom savremenom vremenu da se to negovanje tradicije primenjuje. Znači, uz mnogo više tih nekih događaja, uz mnogo više angažovanja omladine i uz mnogo više angažovanje medija i društvenih mreža. Hvala, potpredsjedniče. Generale Beliću, slušajući vaše razgovore, intervjue koje ste dali na YouTube-u, ima jedan zanimljiv detalj, vaš susret sa njemačkim generalom kada vi napuštate Kosmet i predajete praktično planove koje sela, ne jedinica, nego sela i punktova koje oni treba da zauzmu. On je vama, pretpostavljam, uz veliko poštovanje rekao da im nije padalo na pamet da napadnu kopno. Uopšte nije. Hoćete li malo da prokomentarišete za naše slušalce koji su trenutno i gledaju vas ovdje? Kako je to izgledalo i šta je on mislio time u stvari da kaže? Da, ja se sjećam se kao danas. To je bio nemački general jer je u Prizrenu došla jedna nemačka oklopna brigada, a u Đakovicu je također došla italijanska brigada. Sad, mi smo od naše komande imali zapisnike koje treba da potpišemo, primopredaja granice, graničnih prelaza, ali isto tako da ih upoznamo u kojim selima žive Srbi, da su oni dužni da štite Srbe, te koji ostaju na Kosovu i Metohiji. Međutim,
kada sam im ja rekao da treba da praktično zaštite celokupnu granicu, oni su rekli pa ne pada nam to na pamet. Mi ćemo samo zauzeti granične prelaze. Na taj način, kada se naša vojska odvojila od neprijatelja i formirala kolone za izvlačenje iz Metohije, teroristi iz Albanije su jednostavno mogli, pored naših karaula, jer tamo više nisu bila naša vojska, da uđu na teritoriju Kosova i Metohije. A što se tiče srpskih sela, iako je njihova brigada bila moćna, imala je oko 400 oklopa, čak 6 svojih helikoptera. Opravdanje, kada bih ja tražio da idu u jedno, drugo ili 5. selo, uvijek je bilo nemamo dovoljno snaga. A kad bi ja onda rekao, dobro, mi ćemo to rešiti sami. A u stvari u to vrijeme ja sam bio u Prizrenu samo sa svojim posljednjim konvojem. Znači imao sam samo 3 tenka, jer je oklopni bataljon već otišao. Imao sam one protivoklopne bovove i imao sam, ja mislim, samo deo jednog voda Praga, ali sam imao oko 800 vojnika. Tek to, kad mi kažemo da ćemo to sami riješiti, pa on pita, kaže, a kako vi to mislite? Pa kažem, gospodine generale, vi ste vojnik, pa zar vama treba da objašnjavam kako ćemo to riješiti? Imamo vojsku, imamo tehniku, riješit ćemo problem. Tek bi onda oni pokrenuli svoje čete, tenkova i tako dalje, kaže, ne možemo dozvoliti da se desi incident. I mi smo po njihovom ponašanju vidjeli da oni toliko žele da nas što pre isprate sa Kosova i Metohije. I kod Nemaca smo, za razliku od Italijana, osjetili da koliko god su pokušavali da se prikažu kao neutralni, ipak su bili na strani Šiptara, a bilo je to za nas i ružno i smešno. Izašlo je u Prizrenu ono što kaže od deteta do starca, da nemačkim vojnicima glanca čizme, da im donosi sokove, kolače, torte, da ih kiti cvećem. Jer oni su, eto, Nemce doživljavali kao što su ih doživljavali i u prethodnim ratovima. Jer su i Šiptari i Nemci uvijek bili na istoj strani. I ovo što danas mi doživljavamo, što Nemačka podržava takozvanu tu državu ili kvazi državu Kosovo i Metohija, to je s jedne strane, sećaju se da su bili nekada ratni saveznici. Vi ste predsjednik Saveza udruženja boraca Srbije i za naše gledalce samo da kažem da je osnovno 16. novembra 2019. godine i da su ga osnovala udruženja prijatelji 72. specijalne, veterani 63. padobranske brigade, veterani žandarmerije i veterani specijalnih jedinica vojske i policije. Od osnivanja do sada... Veterani, izvinjavam se Ivana, posljednje veterani jedinice za specijalne operacije. Izvinjavam se. Šta se dešavalo od tada do sada? Da li su se pridružili još neke udruženja? I moram da vas pitam, nevezano od ovoga, koja je vaša ideja da pregovorite o mladima, da se oni motivišu ne samo kao vojni rok, nego i kao što znamo ima puno stručnih ljudi, govorimo o tehničkoj stvari. Po vašem, koja bi to motivacija bila da se ti mladi ljudi privuku? Mi upravo ovih dana obeležavamo godišnjicu SUBOS-a, Saveza udruženja boraca Srbije. Da budu vaši gledalci načisto. Mi smo posle 2000 godine, skoro 15 godina ćutali. O borcima niko ništa nije govorio. Niko nije govorio o Paštriku. Niko nije govorio o Košarama. Niko nije govorio
o toj velikom otporu srpskog naroda, najvećoj sili u svjetskoj istoriji. Počeli smo napokon da govorimo o borcima. Jeste da je bilo udruženja i nažalost u državi Srbiji imamo preko 600 kojekakvih udruženja koji rade, delimično rade ili uopšte ne rade. Ideja o formiranju Saveza udruženja boraca je ideja da se veličinom, snagom i radom natera država da prepozna borce, njihov značaj, pogotovo značaj za omladinu. Jer kako se odnosi država prema sadašnjim borcima, tako gledaju mladi ljudi koji treba sutra da budu borci. Ideja je zasnovala na tome da ova 4 udruženja koje su iz miljeja snaga bezbednosti, koje su i podnijeli dosta velike žrtve u ovim dešavanjima 90. godina, da dobrim radom ta 4 udruženja privučemo druga udruženja kao centrifuga, da se skupimo i da državu na neki način kažemo evo mi smo tu, radili smo to, da prepozna i da pomogne borcima. Mi taj rad smo već osmislili kroz nekoliko projekata koje sam već rekao. Prvi projekat je bio Srpski borac na Sremskom frontu, drugi projekat koji smo odradili je Hvala Stepi što se seti i treći projekat je Saborci ne zaboravljaju. Kroz te projekte prikazali smo brigu o borcima, pomaganje boraca i rešili smo pitanje kako se to treba raditi. Na osnovu toga rada i rezultata rada mi već ove godine imamo dosta molbi podnešeni za prijem u Savez udruženja boraca. Mi to polagano radimo, proveravamo prvo statute, ali to da li udruženje uopšte radi. I mi smo u toku ove godine već primili preko 5 udruženja u naš sastav. Dozvolite mi da ih nabrojim. To je pre svega udruženje veterana posebnih jedinica policije, veterani vojno-obaveštajne službe, veterani podmorničari, veterani piloti. Znači, imamo pritisak na prijem udruženja. Mislimo da će iduća godina, posle ovih rezultata koji smo postavili u ovoj godini, još pritisak biti veći, tako da društvo prepozna smisao i značaj borca. Sad, pitali ste me kako to utiče na mlade ljude. Pa znate, kad smo imali marš u projektu Hvala Stepi što se seti, radi se o maršu kada je Vojvoda Stepa upotrebio kombinovani diviziju prvoga poziva. Išli su na marš i veterani, išli su i mladi planinari, išli su i omladinci obični. I u tom druženju, u tome prenosi se taj duh borca koji je značajan za srpski narod. Evo, toliko sam imao. Imamo jedno pitanje od našeg gledalca. Šta se trenutno dešava sa Radovan Karadžićem i generalom Mladićem u Haškom tribunalu? Nekako vijesti dolaze sporadično do nas. Da li vi, neko od vas ima bolji uvid u trenutnom dešavanju, u koje fazi proces i šta se u stvari dešava sa njim? Pa ja sam se sa generalom Mladićem sasvim slučajno čuo pre nekoliko meseci, a pratimo onoliko koliko se to može videti iz naše štampe. Njegovo zdravstveno stanje u svakom slučaju nije dobro. I to je ono na kraju krajeva što nas brine. Drugo što nas brine, Haški tribunal kao tribunal više ne postoji, već to što tamo postoji, to je, oni to nazivaju instrument. A od kada je prestao da postoji Haški tribunal, već postoji taj instrument, nijedan Srbin koji je ispunio 2/3 izrečene kazne nije pušten na slobodu. Do sada mislim da ih već ima 5, među njima je i general Pavković. I jednostavno
ono što je nekad bilo uobičajeno dok je postojao taj sud, da se čak pola godine pre nego što dođe taj period izvrše sve te pripreme i da se po isteku 2/3 otpuštaju praktično toga dana, to se više ne dešava uz različita objašnjenja kao da oni još nisu dovoljno kao shvatili težinu odgovornosti koji su imali, pa čak i dotle da se onaj slučaj Bitići povezuje znači sa puštanjem naših ljudi koji se nalaze u Hagu, a koji su već odslužili 2/3 kazne. Znači najveći problem i kod jednog i kod drugog su u stvari pitanje zdravlja, pošto su oni stariji ljudi. Još jedno pitanje koje smo primili u svetlu dešavanja ovih posljednjih hapšenja i odlaskom Hašima Tačija u, to više nije, to je specijalni sud, jel tako, sad ima novi naziv. Da li vi, generale ili Stupar, gajite ikakve nade da će njegov odlazak i njegovo zadržavanje u sudu na kraju rezultirati nekom osudom? Ja uopšte nemam poverenja u te sudove. Ja se samo bojim To je Kosovski sud. Da neće izići kao pobednik i da mu neće ga osloboditi i proglasiti ga velikim herojem za slobodu i za demokratiju. Ja naprosto ne vjerujem. Evo, general Delić, ako misli drugačije... Ja ću nešto da kažem. To je ipak Kosovski sud za ratne zločine koji je izmešten samo u Hag. Jesu tamo i delom i međunarodne sudije. Međutim, ja sam pomagao haškim istražiteljima u pronalaženju dokaza za zločine Šiptara. Ali pravom ovome Haškom tribunalu dok je postojao, i to sam radio po naređenju, jer sam bio tada u sastavu generalštaba. Ako vam kažem da u jednom momentu mi smo prikupljali dokumente o svim njihovim komandantima i o svim zločinima, i glavni istražitelj dolazi jednog dana i kaže samo jedan komandant može biti procesuiran, odlučite koji. Pa kaže, prikupljali smo toliko, kaže, samo jedan. Dobio sam iz Haga takvo praktično naređenje i mi smo se onda odlučili da to bude Haradinaj. Isti istražitelj me onda pita, znate li vi ko stoji iza Haradinaja? Pa ja kažem, čitajući, pošto je Haradinaj moj komšija, svega je 4-5 kilometara njegova kuća od moje na Kosovu i Metohiji. Pa kažem, čitajući knjige koje je napisao novinar koji ga je intervjuisao, znam ko stoji iza njega. I ovako on kaže, sad, ovo je dovoljno da bilo kog čoveka osudi. Ali, kaže, Carla Del Ponte će morati, kad ovo dobije i kad sve bude prevedeno, da pređe preko bare i da pita da li vi stojite i dalje iza ovoga čoveka ili da uđe u proceduru. Međutim, desilo se nešto treće. Oni preko bare su rekli da uđe u proceduru, ali ne može biti osuđen. I vi znate da je on 2 puta bio tamo, nije osuđen. Međutim, ovaj sud, ja posmatram i na jedan drugi način. Prošlo je 20 godina od rata. Na Kosovu i Metohiji nema nikakvog napretka. Tamo su klanovi i međunarodna zajednica koja je uložila već, to se desetinama i desetinama milijardi evra, nije uradila ništa. I jednostavno će biti rečeno, ili je rečeno pojedincima, sklonite se. Oni koji ne budu hteli da se sklone iz politike, za njih onda postoji taj sud kojim oni eventualno mogu da te ljude sklone i da konačno u tu kvazi državu dovedu neke druge ljude koji nisu učestvovali u ratu i koji bi možda
kako oni to planiraju, mogli da naprave da konačno tamo zavlada, znači, nekakav, da kažem, nekakav državni aparat, jer ono što se sad dešava, tamo su u svim zonama komandanti, u politici komandanti i oni jednostavno ne daju nikome drugom ni da uđe u politiku, niti da nešto napravi. Jednostavno, možda je međunarodna zajednica odlučila da ih skloni. Oni koji neće milom, da ih skloni preko ovoga suda. Hvala, general. U kontekstu svega toga što ste rekli, generale Deliću, kako se čini duhovni preporod Srbije i neposredna budućnost narednih 10 godina, recimo, kako vidimo, svijet se trese na svim stranama i potpuca po svim šavovima. Kako ćemo mi proći kroz sve to i gdje se u svemu tome nalazi naš narod? Ja ću da vam iznesem svoj stav. Tačno, potreban je duhovni preporod Srbije. Vraćanje svojoj veri, vraćanje svojim tradicionalnim prijateljima. Zna se ko su naši tradicionalni prijatelji, zna se ko nas nikada nije ostavio potpuno na cedilu. Možda nismo zadovoljni sa pomoći ili sa količinom pomoći koliko nam je nekada pružao, ali moj stav je stav gotovo svih mojih prijatelja je Srbija će postojati dok postoji Rusija. Ako bilo ko krene na Rusiju, Srbija ne može ostati po strani, jer će oni koji su neprijatelji Rusije, oni su i neprijatelji Srbije, uvek težiti da nas, pošto smo mali, izbrišu, ono što kaže, sa ovih prostora. Zato moj stav je da mi moramo jačati Srbiju ekonomski, da je moramo samim tim, kad je jačamo ekonomski, onda imat ćemo mogućnost da jačamo i vojsku, a to što mi kažemo, i sam sam bio u Skupštini kad je donesena rezolucija o neutralnosti. Pa mi nismo neutralna država, mi smo poluokupirana država, jer u našem ministarstvu se nalaze oficiri NATO-a. Moj stav je da moramo, znači, i taj naš put prema Evropi, pa iz Evrope nikada nismo doživjeli ništa dobro. Na kraju krajeva taj put trebamo staviti potpuno u drugi plan, voditi računa o sopstvenim interesima, ali okrenuti se tamo gdje su nam braća. Po mom mišljenju, naša braća su u Rusiji, Belorusiji, a i postoji jedan drugi, malo veći broj država, zemlje BRICS-a i tako dalje, i sve one koje nisu priznale Kosovo i Metohiju i koje uvažavaju naš teritorijalni integritet i suverenitet. To je onako nekako u najkraćem što bi mogao da kažem. Ali taj duhovni preporod apsolutno je potreban. I vraćanje nekim našim tradicionalnim srpskim patriotskim vrednostima. Ako vi dozvolite, ja bi se uključio u diskusiju sa sljedećim pogledima. Prvo, srpski narod mora promenuti stav prema sebi. Srpski narod je veliki narod. Uvijek je bio na pravoj strani istorije. Uzmite samo Drugi svjetski rat, 75. godišnjica pobjede nad antifašizmom. Pa mi smo bili na pravoj strani istorije. Mi smo to platili velikim gubicima, najvećim gledajući na veličinu naroda. Šta bi drugi narodi, pogotovo ovi koji nas okružuju, radili da imaju takvu antifašističku borbu kako je imao srpski narod?
Njima su slobodu donijeli bajoneti tuđih vojski. Mi smo u Srbiji uvek svoju slobodu plaćali svojim žrtvama, svojom borbom za slobodu. To moramo naglasiti. Dosta je skrivanja da nisam Srbin. Odatle moramo da krenemo, da smo veliki narod, da poštujemo ovo što je govorio general Delić. Istorijski, a brojno mali. Veliki, to sam i mislio. Znači, od toga da krenemo, od naše pravoslavne vjere i od toga da mi nismo nikada bili okupatori. Mi smo oduvek bili narod koji se branio za svoju slobodu, branio svoje ognjišta, svoju domovinu. Evo, to sam hteo da... I na kraju, pitanje je šta mi u rasijanju možemo da, po vašem mišljenju, pomognemo, šta možemo da uradimo na tom planu nekog duhovnog uzdizanja i promjene u Srbiji, nebeskoj Srbiji. Što će da... Pa evo, radite. Sve ovo što radimo godinama i ovo što radimo danas je prvi i možda najbolji korak tu. Da se povezujemo, jer Srbima je glavni problem i glavni nedostatak to što vrlo retko uspevaju da se okupe, da tu sabornost iskažu, da se skupe u pesnicu, u snop, da budu jaki, da budu jedinstveni. Uvijek nam neko uspeva poturiti neke podjele po svim elementima, od Zvezde i Partizana, od Četnika i Partizana, od političkih stranaka, od svih mogućih boja i tu. Znači, ono što dijaspora treba da uradi jeste ovo što vi radite, da se interesuje za Srbiju, da se uključuje u dešavanja u Srbiji, da se naprave ovako lepa udruženja koja okupljaju vas koji ste s one strane, da stvarate pravu sliku onome što se dešava u Srbiji i onda da zajedničkim snagama, evo vidite kako smo u prethodne 3-4 godine zajedničkim snagama uspjeli da napravimo ozbiljne korake. Kad smo pre 3 godine prvi put ja i Zlatko pričali o ovom i kad smo počeli da radimo, bilo je ozbiljnih teškoća, bilo je ozbiljnih problema. Imali smo mnogo nedostataka i problema u komunikaciji sa lokalnim samoupravama, sa ministarstvima, sa svim ostalim udruženjima tu. Međutim, kako se koji projekat rešavao? Vi ovdje imate prošlogodišnji projekat Rane su nam zajedničke, gdje su 4 borca. Pre toga, 2018. smo također 4 porodice pomogli tu. Kako smo to rešavali, kako su ti rezultati postali vidljivi, tako se i nama ovdje situacija značajno olakšala. Mi smo sada imali ovu akciju koju smo uradili sa Fondacijom srpskih boraca u opštini Kula, gdje je saradnja bila vrlo jednostavna, laka, zato što su čuli šta i kako su nevidljivi heroji i prijatelji 72. godine radili prethodnih godina. Kad smo im pokazali šta je sve, oni su rekli mi hoćemo da budemo deo te priče. Tako da za dijasporu je s naše strane bitno da se uključi u dešavanje u Srbiji, da se interesuje, da se organizuje među sobom, da i vi budete jaki, da vi napravite svoj savez boraca tu, da imate snagu, da ne dolazi iz dijaspore hiljade nezavisnih informacija i tu, nego da i dijaspora se ukrupnjava, da budu što jači i moćniji. I prepoznatljivi. Na tu notu samo da pomenem upravo, mislim da je važno za sve da kažemo, postoji inicijativa i ne samo inicijativa o organizovanju novog udruženja koje se zove Građansko-srpski savez, da, pokušavam sa engleskog da provedem.
Kanadsko-srpski savez, čija ideja je upravo okupljanje svih ili većine srpskih organizacija u Kanadi i pojedinaca naravno, koji bi jednim glasom predstavljao i nas ovde u rasejanju i ljude iz otadžbine i pred kanadskim vlastima i društvom u jednom glasu govori o našim problemima. Evo, to je uskoro će biti osnivačka skupština Kanadsko-srpskog saveza, tako da je, mislim da je važno da to pomenem. Ivana, ti si imala nešto. Ne čujemo Ivanu. Ne čujemo Ivanu. Dobre, sada čujemo se. Odlično. Kao neko ko je u mediji koji je malo različit od ovih medija u Srbiji, interesuje koliko imate podršku medija i uopšte bilo koju vrstu, da kažem, tog javnog informisanja, da li društvenih mreža ili uopšte nekog od medija, što pretpostavljam da je vrlo bitno da se čuje i da ljudi saznaju. Naravno, ja sam malo prije govorio upravo oko medija i te androidi informatičke generacije. Ono što se nije desilo na televiziji kao da se nije desilo ni u stvarnosti. Mi smo prošlogodišnju ovu akciju, rane su nam zajedničke, jedna od akcija je bila u Loznici tu i mi smo organizovali tamo jednu mobu, ono što je kod nas, Zlatko se smeje kad smo to radili, ali nama je to jako bitna stvar. Mi smo dobili značajna sredstva od Fondacije nevidljivih heroja. Onda smo nešto dobili od opštine, nešto smo skupili mi. I kad smo skupili sva ta sredstva, onda smo odlučili da damo još posebnu notu tom događaju. Skupilo se nas 12, neko zna da radi struju, neko zna vodu, neko će da nosi tu. Otišli smo i ceo dan smo od ujutru od 6 do navečer u 6 imali mobu ili kako god hoćete da je nazovete. Radio televizija Srbije, kad smo im objasnili šta smo sve uradili i kako smo to pripremili, Radio televizija Srbije je došla da to prenosi i napravili su 8-minutni izvještaj. To je emitovano u prime time-u i ta priča je odmah zaživjela. Televizija Pink nam je vrlo često, koja je ovdje dosta gledajna, izlazi u susret i prati te događaje. Poenta je kod svih tih medija, treba im napraviti interesantan događaj. Treba im napraviti nešto što će zanimati tu, onda oni hoće da izađu. I ovo što je rekao general Stupar malopre, sada kako Subos počinje da jača, kako počinje da ima sve ozbiljnije i ozbiljnije akcije, tako sada i više nemamo problem sa medijima da ih molimo, da ih ubeđujemo, nego samo im dostavimo program i oni kažu, odlično, hoćemo to da pratimo jer je to interesantno. Dobro, hvala. Mislim da nam se vreme koje smo... A ima još jedno pitanje. Okej. Čije pitanje? Pitanje dolazi od našeg gledalca i kaže u trenutnim okolnostima, strateškim interesima velikih sila, statusa poluokupirane zemlje, da li je moguće imati nacionalnu politiku i kako je uopšte sprovesti? Kratko, pošto nam vrijeme uskoro ističe. Mi moramo imati našu nacionalnu politiku. Ja sam bio u 3 mandata opozicioni poslanik u Skupštini, pa sve do unazad par meseci. Mi imamo u mnogo čemu zamerke na današnju vlast i na način kako ona vodi tu politiku koja bi trebala da bude nacionalna. Ja lično uvek sam bio i protiv
tih dogovora koji su postignuti sa Šiptarima, jer nisu u duhu naših nacionalnih potreba, ni naših nacionalnih interesa, a to se pokazalo kad sada posle 6 godina, kada je srpska strana ispunila sve što se od nje traži, a ona druga strana nije ispunila ni jednu stvar. A to nam se inače dešavalo u svim ratovima, u svim sporazumima o prekidu vatre i tako dalje. Uvek se od srpske strane tražilo, znači, da ona izvrši određene obaveze, ali ono što joj je išlo u korist, to nikada nije bilo urađeno. Ja sam, recimo, kao pratioc načelnika Generalštaba 2 puta se sastao sa komandantom KFOR-a da razgovaramo o pitanjima vezano za Kosovo i Metohiju i naš načelnik Generalštaba, pošto smo već imali spremnu jedinicu, 3. odred specijalne namene, povratak na Kosovo i Metohiju. Jednostavan odgovor. Kaže, nisam nadležan da o tome razgovaram sa vama. Znači, kada je u pitanju naša nacionalna politika, ne može se reći da Evropa nema alternativu. To jednostavno onda svima u Evropi, a i svim ostalim kaže, ako nemate alternativu, onda ćete ići putem koje vam mi odredimo. A srpski narod, kao istorijski narod, mora da ima svoj put. Moj lični stav opet iznosi, naš put nije put na zapad, naš put je put na istok, da budemo zajedno sa braćom i na kraju krajeva da budemo, pošto smo mali, potpomognuti od strane te braće i pod zaštitom te braće. Sedeti na 2 stolice, kako se to danas ovde kod nas radi, ne može se večito. Jednog dana mora da se opredeli. Ja sam se opredelio onog momenta, što kaže, kada sam se rodio, i posle kao vojnik, i kada sam bio u Skupštini, i moje opredeljenje se praktično zna do smrti. Ako mi dozvolite da i ja kažem par reči, jer se čujemo se, jel tako? Da, čujemo se, izvolite. Suština duhovnog preporoda Srbije, suština opstanka srpskog naroda je konsenzus o nacionalnim interesima i nacionalnim pitanjima. Svi naši protivnici kroz vijekove te naše nacionalne interese su pokušali deliti da pola Srbije gleda prema zapadu, pola Srbije gleda prema Moskvi. Suština je da Srbija gleda u Beograd. Po ključnim nacionalnim pitanjima, nacionalnim interesima mora se postići konsenzus. Kako ćemo to postići? S kojom vladom, s kojim ljudima? To je budućnost Srbije. Ako to ne postignemo, nećemo opstati u ovome svijetu. Evo, toliko sam hteo da kažem. Hvala vam svima. Ja mislim da je ovo jasna poruka na kraju ovom zadnjim izlaganjima svih vas i to je neki eho koji odzvanja, pretpostavljam, bar što se tiče ljudi ovdje koji su oko mene, koje ja znam, to je neki eho koji odzvanja svima nama. Nadam se da je našim gledalcima bilo ugodno kao što je bilo nama. Ja se još jednom zahvaljujem gospodinu generalima i gospodinu pukovniku Kaporu. Mi naravno ostajemo dalje u vezi, a nastavit ćemo da razvijamo našu međusobnu suradnju i hvala vam najljepše na učešću, na vremenu i na vašim odgovorima. Našim gledalcima i učesnicima tribine video putem, hvala na pitanjima, hvala na učešću i zbogom svakog dobro. Još samo jedno da dodam sa naše strane, da nije bilo našeg druga pukovnika Šapca, ništa ne bi bilo ovog susreta. Velika hvala njemu i njegovom velikom srcu i želji da sve ovo zaživi i organizuje. Hvala vam najviše. Hvala vama i svakako pre svega Šarcu koji je nosilac ove cele priče i što ste nam omogućili da se uključimo direktno sa dijasporom da komuniciramo. I na kraju da zaključim, Srbija je večna dok su joj deca vjerna. Živjela Srbija! Tako je. Živjela. Živjela Srbija. Živjela Srbija.
Hvala najljepše. Hvala vam, svako dobro. Svako dobro živjeli.